Dan svima. Ja sam Milorad Đandrić, profesor fizičkog vaspitanja iz Čačka, radim u specijalnoj školi, ostručen na Defektološkom fakultetu pre 5-6 godina. Javio sam se da krenem u diskusiju, pošto ide neće niko da se javi. Neću dugo da pričam, ja ću onako da navedem neke probleme. Već 18 godina radim u specijalnoj školi, znači 92. godine. Za početak ću samo ukratko da se vratim na 97. godinu, kada smo imali prvo savjetovanje pedagoga fizičke kulture na Zlatiboru, kada su bili svi predstavnici Defektološkog fakulteta, veliki broj direktora škola, i kada je krenula priča o ostručavanju, pa poslije toga je tad bilo i pomena o ovoj inkluziji ili spajanju, već kako mi to kažemo, kada smo pričali o svemu ovome, zbog čega ovo pričam? Zato što ja, kao najveći krivica za sve ovo što se dešava, smatram Defektološki fakultet. Iz razloga, ja nisam defektolog, ja ću se u svemu ovome pronaći, tako što će moje kolege koji rade predaje fizičkog u redovnim školama me sigurno pozvati kao nekoga ko će im pomoći ako sve ovo zaživi, a voleo bih da ne zaživi, ali će mi sigurno ući da je neki proces, pa nešto će sve to izaći, vidjet ćemo. I ja ću sa njima sarađivati. Drugo, ja sam mogu da obezbedim posao i na drugi način. Problem su defektolozi. Ja se na jedan način osjećam kao defektolog i već toliko godina radim u toj školi sa ovom decom. Pre svega žao mi je njih. Žao mi je dece koji su redne u školi koja će verovatno, ako ovo sve krene, doživjeti ponovo ne dolazak u školu zbog raznih štrajkova, a to se utiče na decu i utiče na porodicu. Da se vratim na tu 97. godinu kad smo razgovarali o svemu tome i ostručavanju. Ja sam tada sa 5 godina radnog iskustva rekao da ja ne bežim od ostručavanja, da svaki čovjek normalno treba da se ostručava i da usavršava svoju profesiju, ali na jedan određeni način koji treba da bude primjeren struci kojom se bavite. Znači, ako sam ja profesor fizičkog, Defektološki fakultet treba da izvuče iz defektologije ono što je primjereno za moje zanimanje, za servirku, ono što je primjereno njenom zanimanju i da ne nabrajam sve osnovne dane. Pa onda to počela priča, ja sam profesor Gradinović, on se području sećao ovako, rekao tada, profesore, evo ovako, ja radim 5 godina u specijalnoj školi, ja sada vas, da kažem, izazivam na dvoboj, da izvučemo nastavu jedinice iz fizičkog vaspitanja, vi držite tamo to. Da držimo čas, ja ću odmah da počnem vama ostavljam pola sata se spremite. Ako vi ne držite bolje čas od mene, ja cepam svoju diplomu i nikada više neću biti ovdje. Znači, ostručavanje na način, a vi svi znate kako se dešavalo, koliko su škole plaćale i koliko su kolege koje su morali da se uče plaćaju 3-4 mjeseca da putuju za Beograd, da polažu ispite, da doživljavaju raznorazna poniženja na tom fakultetu kao što ih je bilo, da vam te sada o tome ne pričam, ušlo se u sve to šta? Defektološki fakultet je u stvari samo zainteresovan da uzme novac. Kao što će i sada da rade, tako. Ostručit će kolege, nastavnike koji rade tu za 4 ili 6 ili 2 dana koliko već to traje i to će biti kao certifikate. Da. I šta smo mu radili, ništa. Šta su kolege saznali, ništa. Kao što i mi na tom fakultetu smo vrlo malo saznali, jednostavno kao neko koji je direktno uključen u nastavni proces. U ovoj inkluziji sada, znači oni sebe isto vide kroz sve to. Ja zato kažem, kao najveća krivica smatram Defektološki fakultet, kao ljude koji su nosioci svega ovoga, koji se nisu uključili direktno u sve to. Nama ovdje zakone donose ljudi, kao što je to već uobičajeno godinama nazad, koji uopšte nisu uključili nastavni proces. Knjige pišu ljudi koji uopšte nisu nastavni, koji nikada nisu uzeli dnevnik, da. I sada oni to pišu, ne znam po čemu, ne znam kako, a ja za to smatram sve nas krivcima što im to dozvoljava, da. Znači, mi moramo da na neki način pronađemo sistem kako ćemo sve to da se uključimo. Kažem, najmanje bih volio da to budu štrajkovi iz razloga što tu deca stradaju, ali ako je to jedino rešenje, onda to treba da bude jedinstveno, što kažem, na nivou cijele ove naše velike države, ako već to mora da se uradi. Dalje, ja sam uključen u jedan proces gdje su ova deca naša, misleći na decu sa posebnim potrebama ili sa smetnjom u razvoju, uključena u specijalnu olimpijadu. Mi imamo naše domaće takmičenja na kojima su one takmičenja, tu su uključene deca koja su i u školi i van škole. Organizovani smo i u Republike Srbije, organizovani smo i u okviru internacionalne specijalne olimpijade, tako da putujemo na razne međunarodne takmičenja, evropska prvenstva, svetska takmičenja i sve ostalo. Ja se sada pitam, da li će neko od mojih kolega
da tu djecu uopšte uključi u nastavni proces fizičkog vaspitanja, kada se igra košarka, fudbal, gimnastika i sve ostalo, ili će ta djeca da sede na klupi sa strane, najlakše je tu da se niko ne bi povredio, najvidnije ne može da se organizuje, jer ova djeca neće da prihvate iz drugih razloga, ne zbog toga što neće, nego što ti ljudi ne znaju da ih uključu u sve to. I najviše vam jedan najsvežiji primjer od juče. Ja sam prošle godine sa trojicom mojih dječaka učestvovao na svjetskim zimskim igrama specijalne olimpijade u Americi, državi Idaho. Znači, to je njihova olimpijada na kojoj se takmiče samo te osobe sa mentalnim hendikepom. I ta trojica mojih dječaka su bila u nordičkim disciplinama i trčanju na skijama i sva trojica su osvojili zlatne medalje u svojim disciplinama. Fond za mlade talente u okviru Ministarstva prosvete ih je nagrađivao i sva trojica su, evo, juče izašli na sajtu Ministarstva, dobili po 200.000 dinara. To uopšte nisu male pare. Da li bi ikada oni to osvojili da se vode na školu? Ne. To je još jedan postrek, pošto imamo tu i roditelja, da se sve to istakne i da sve to pokažemo i moramo da i roditeljima i drugima prezentujemo sve to, kakve su mogućnosti. Pazite, da bi svemu ovo uspelo, znači, u redu je da budu uključeni u procese, ali u koje? Da li godina sam mogu da sam radio fiziku, biologiju, hemiju i ostale predmete, sve to znate bolje nego ja. Znači, oni mogu biti uključeni realno u proces fizičkog vaspitanja ili, kako već to kažu na Defektološkom fakultetu, veštine, likovnog, muzičkog i toga. Da kažem, jedan proces ove inkluzije i spajanja je započet od 2003. godine, kada smo bili prvi put učesnici te specijalne olimpijade u Irskoj Dublinu, kada je išla naša jedna takva, to se kaže kod nas unified reprezentacija, znači spojeni sportovi gdje igraju hendikepirani regionalni zajedno, tada je učestvovala naša reprezentacija Srbije u velikom fudbalu u Dublinu. Na toj olimpijadi osvojili su drugo mjesto u okviru svoje grupe i danas, znači, mi imamo kroz taj sport, te unified sportove u okviru košarke, u okviru fudbala muškog i ženskog, gdje deca iz redovnih škola igraju, a i stariji igraju sa decom i učenicima koji su u našoj školi, a i koji su završili. Znači, to je jedan proces inkluzije, a međutim, ja to mislim da to ministarstvo i ljudi koji prave zakon vrlo malo znaju. Onda su trebali možda da krenu tako od nekih procesa koji se odvijaju, da vide kako ide, na koji način ide i na koji način to može sve da se sprovodi. Ovako, što bi se reklo, glavom kroz zid bit će veoma teško. Tako da ja kažem u svemu ovome, ja najmanje, opet ne želim da se distanciram, kažem, pošto ste vi, što kažu defektolozi, većina, najmanje vidim vas. Vi ste imali seminare sada u Čačku neke, gdje u stvari kad pogledate defektologa nigde nema, oligofrenologa nigde nema. Proces individualizacije nastavnog plana i programa. Da li će biti uključen defektolog i neće, to sad zavisi od direktora redovne škole i tog stručnog tima koji u toj redovnoj školi, da li će biti uključen? Gde se mi nalazimo? Odnosno, gde se mi nalazimo, da. Ja kažem, ja ću se opet vjerojatno sigurno u svemu tome pronaći, mogu da se snađem, jer mogu da se prebacim u drugu školu, mogu da držim privatne treninge i sve to. Znači, moramo da probamo svi zajedno se izborimo za ovo i da na neki način dokažemo da ovaj postupak i ovaj način na koji pokušava da se sprovodi inkluzija kod nas ne može. Da li je to uzet neki finski sistem koji se sada tu kao kod nas spominje? Finski, a koji je njihov standard? Kako su mi sve to ušli? Kako oni sarađuju sa roditeljima, pominjem roditelje, od samog rođenja takvog detelja. Znači, tada kreće edukacija roditelja i oni su svesni svega toga u što ulaze i počinje sa decom da se radi sa, recimo, 6-7 mjeseci ili sa godinu dana i da se ude u sve to i onda se pronalaze, znači, razni sistemi. Tako je moguće, ali ovo s neba to rebra nikako. Roditelj uključen u sve to. Da, ali roditelj mora bude edukovan, mora da zna šta njegovo dete može, kako može, a ne da dođe sad kaže, sad ću ovo, pa će posle 3 dana se sjeti, kaže, nećemo sad to, sad ćemo ovo, i gdje se nalazi pedagog, psiholog, defektolog i svi ostali, ima da padne u nes, da će neko da vas vrti okolo iz neznanja, zato što on to hoće namre, nego jednostavno iz neznanja, čovjek nije upućen sa to. I da ne dužim, eto, to je toliko, ja bih sad volao da nastavite, ja se javim. A ja ću moj neki predlog dati sutra u pisanoj formi, da ne bih sada ovako navodio, pa ću da u pisanoj formi sutra. Hvala vam, kolega.